Ngibonga Ndlamini coach wesigangeni namuhla lokhonile kuncoba igame yanamuhla kephana ngemapoint bangishiya nga 2 points so ngithola silver medalist. Siyabonga ku sponsor kukongeleza kwenye Hub Utility Stores. Sita kakhulu kulabantwana bayacoceka. Siyakhona nabo ukuthi sibakhulise ngendlela lengiyo. Ngoma kulumvana sakho konke ukuthi akwadi ukudlala ibhola phinza akwadi nekuphila nebantu. Siyabonga nje ukuthi nalabanye labangakhona ku supporta ibhola bangasonzela balingise Hub Utility Stores naye simcele achubeke asibambise. Cha sikubonga kakhulu lokuhle lasendela bona. Team yakho beyorganized ngibonile ngikubonile nasemaklasini necoaching ukusithe kanganani lokho uletha lama skills akho lowafunde ka coaching kuleli thuba lonikwa ngihamba kuya eklasini kungisithe kakhulu kunetinto lebengitenda lebengicabanga ukuthi tise line lebhola bafike bakukhweshisa bangikhombisa ukuthi umvana ngeke umphathe ngaleyo ndlela so kule class limcoka kakhulu noma ngawo akwayidlala lebhola but nje umcoka lo ukuthi uye le classini utowati lendlela yakhona lokuthi kuhambeke kahle bakhule abantwana ukuze nalo befika ku elite league bakhona ukuthi bayibase ikhona bangafiki bacatulule kanti kusibasabuyele emuva bayo labe kumele kucale thina khona ka development.